Kgoro ya tsheko e kwele ditiragalo tše dingwe di sa letelwago. Madlala o re Meyiwa o katane le go lwa le Molatofatswa wa Bobedi pele ga go thuntša. Nakong ya go mmotšološiša, Madlala o be a sa šišinyege. O netefaditše le gore a ka šupa Molatofatswa yo a šwahletšego lapa la ga Khumalo. Yes, this man with the blue t-shirt or green. He is the one that was held by Senzo. Sorry? He's the one who had the cut beard that was cut. Thobane o latofaditše Madlala ka gore o filwe tlhahlo, o boletše le gore Meyiwa o thuntšitšwe ka phošo ke lekgarebe la gagwe ka nako yeo ke Khumalo. Moemedi wa Molatofatswa Thobane o re hlatse e tla fana ka bohlatse bja gore Meyiwa o be a ratana le ngwana Bokheli Zandi. Senzo had a relationship with Zandi as well as Kelly at the same time, and Longo was not happy with that. I know nothing about that. I don't know about that. I further put it to you that the witness will come and testify on his statement, mentioned that he heard a noise next door, like people were really arguing. Madlala ga se a gana le gore o lefilwe go tšea karolo go lenaneo la Netflix leo le gašitšwego matšatši pele tsheko e thoma. Thobane o re ba beakanya go dira kgopelo ya go tliša batšweletši kgorong ya tsheko. Dithietšo tša kgorotsheko di be di aparetšwe le ke tlhakatlhakano e nngwe. Moemedi wa peleng wa Molatofatswa wa pele go ya go a bone, Advocate Tifo, o gorogile kgorong ya tsheko a nyaka go bona moahlodi ka dokete ye itsošitšego dingangišano ka molato wo. Go biditšwe maphodisa le bahlapetši ba tšhireletšo pele baemedi ba bangwe ba molao ba gana go sepela le Tifo go bolela le moahlodi.